loko u hlaya some of the sonnets ta King Solomon aka buku ya twisisa ku na la ange there's time for everything, time to plant and time to harvest. U komba ku ri swi swin'wana na swin'wanyana evuton'wini moves gradually, hayi ku swo hlwela na wena hayi ku swo ku hlwelela, swo famba hi nkarhi wa swona, wa twisisa. And then I think it's also good and for ku suffer nyana and then you enjoy later evuton'wini, na ku suffer switsongo and then you reap the rewards, because at the end of the day there's gonna be a test evuton'wini, wa twisisa. Sometimes ku hasela kuma swilo it's also not a good thing, kahle kahle. A hi languti nkowankowa. Vanhu va le nkowankowa have been civilized for years. The first ever millionaire leyintsongo, if you didn't know this, first ever millionaire ya munhu ntsongo aka Vatsonga yi huma nkowankowa. The first ever people to appear on television and whatever va ri Vatsonga va ta va huma hi le nkowankowa. Swi swo tala swi humelele nkowankowa. Vavasati vo sungula ku dlaya vavanuna va sana tiyindlu va le nkowankowa. Majita ya le nkowankowa have been doing a lot of things since day one. What is this? Clever to hetelela misaveni, very smart human beings. Gang yo sungula ku va na ti-housewarming party ya ha ri ntsongo ku dyiwa ticheri laha phakati ka i vafana va le nkowankowa. What is this? That's why kuma ku se va karhena hi ticheri manjheni va dyana ni xivona. What is it? Because they done did everything, back in their days. So they're tired. Se vo jikisa ni xivona manje ma kwaramisa hi xivona. Wa vona. Cheri ta le nkowankowa if wo lava ku tsunga famba jula nkowankowa. A va ha ri na mapfalo because they done did everything. So it's very dangerous sometimes one of the first ever time ni nga twa rito meaningless sex a ni dyona cherile nkowankowa, tlele na cousin ya mina it was just meaningless sex. Kombo ka vona it's nothing anymore, they done did everything. So sometimes it's a good thing ku va swilo swi ku hlwelela evuton'wini.